салом бинандагони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид аст. мустақиман манзури шумо. дар студия Ҳабибаи Комил ва сурдатарҷумон Авранг Қамаров. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонунҳое ки Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намуданд имзо гузоштанд. Қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйир ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет ва дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба Кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи онҳо мебошанд. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن الوه‌ها با کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دخالت کردن با تجهیزات حساب برقی با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده قوه برق یا به پیوست شدن با تجهیزات حساب برقی استفاده بردن قوه برق جوابگری جنایتی مقرر شده است. برای صادر نمودن این جنایت با مبلغ کلان یا مخصوصا کلان با استفاده از وظیفه خدمتی از جانب گروه شخصان، گروه متشکل یا تشکیلات جنایتی جزای محروم ساختن از آزادی با مهلتی از 3 تا 10 سال پیش بینی شده است. قانون‌های دیگری به امضا رسیده با مقصد حفظ محیط زیست و سلامتی اهالی از پرتاب‌های نقلیاتی اتومبیلی فرسوده، اینچنین تکمیل معیارهای انداز و پرداخت‌های حتمی قبول گردیدند. قانون‌های به امضا رسیده برای تأمین رشد استوار اقتصادی و اجتماعی کشور و نیکواحوالی شهروندان روانه شدند. متن پوره قانون‌ها در مطبوعات نشر می‌شود. امروز در اساس سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کاروان نوبتی ماشین‌های پربار با کمک‌ها از جانب پیشوای ملت برای مردم از زمین لرزه ضرر دیده ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد سفر برگردید. یادرس می‌شویم که روز 13 اپریل در نتیجه زمین لرزه که ساعت 9:24 دقیقه در حدود جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شد، در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد خسارات به قید گرفته شد. با نظرداشت سریع وقت برطرف نمودن پیامدهای این آفت طبیعی، رسانیدن کمک به مردم و برطرف نمودن مشکل‌های پیش آمده، کمیسیای حکومتی سریع وقت سفر برگردیده تدبیرهای مؤثر اندیشیده می‌شوند. گزارش در این باره. مسئله ساختمان و جهاز ضروری روزگار امروز در اساس دستور سپارش‌های اساسگرای صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کاروان ماشین‌های پربار برای رساندن کمک پیشوای ملت به مردم از آفت طبیعی ضرر دیده منطقه رشت از شهر دوشنبه سفر برگردید. ҳамоҳангӣ баҳри рафъи мушкилот ва муҳайёсозии имконоти зарурӣ, бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар минтақаи аз заминларза зарардида дар мадди назари роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат қарор дошта, баҳри расондани кӯмак ба мардум бо ташкили комиссияи хос тадбирҳо вусъат дода мешаванд. یادرس می‌شویم که در نتیجه سرزدن حادثه طبیعی در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد 94 خانه استقامتی پرره و 50 خانه قسماً ویران شده، 61 خانه دیگر ضرر دیده است. در این روز زمین جنبی همچنین به 3 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و نزدیک 200 انشاءات گوناگون دیگر تاثیر رسانید. قوه لرزش زمین که در مرکز یعنی در مسافه 160 کیلومتری شمال و شرق از شهر دوشنبه و 21 کیلومتری قسمت شرق از مرکز ناحیه رشت قرار داشت، 5-6 بال و در شهر دوشنبه 3 بال را تشکیل داد. باید گفت که از لحظه های اول رخ دادن زمین لرزه با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کمیسیای حکومتی تحت راهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان به ناحیه‌های وادی رشت سفر بر کرده شد. حالا در محل حادثه از جانب کمیسیای حکومتی عبارت از نمایندگان راهبریت وزارت اداره‌های وابسته به حالت‌های فوق‌العاده، ذخیره‌های دولتی، ساختمان، گئولوژی، زمینسازی و گیودزی و مقامات محلی اجرایی حکومت دولتی آموزش و برطرف‌سازی عاقبت‌های زمین جنبی ادامه داشته به مردم ضرر دیده کمک فوری رسانده می‌شود. از جمله در نوبت اول در اساس دستور هدایت‌های خاص محصولات خوراکی و اشیاء ضروری بود و باش موقتی تامین گردید. از دستگیری‌های دولت از پرزیدنت محترم امامعلی رحمان می‌ندارگی خود می‌رسونم که به همه جبردیدگان یاردم می‌کند. ما خرسندیم همین کمک‌هایی که داده با اومده ساده
корвони мошинҳои пурбори кӯмакҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иборат аз маҳсулоти сохтмонӣ, симент, арматур, чӯбу тахта ва дигар лавозимоту ашёи сохтмонӣ субҳи рӯзи 15 апрел ба ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод сафарбар гардида дастрас карда шуд. имрӯз дар партави дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар оилаи зарардидаи ноҳияҳои Тоҷикободу Рашт орд, равған, шакар, марҷумак, биринҷ, макарон кӯмак расонида шуд. ҳоло тибқи сипориши сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳаҷми зарар ва ҳолати воқеи дақиқ омӯхта шуда баҳри ҳарчи зудтар бартараф намудани паёмадҳои ин заминларза тадбирҳои муассир андешида мешаванд. роҳнамоӣ ва сафарбарсозии гурӯҳҳои кӯмакрасон дар доираи тадбирҳои олии башардӯстонаи пешвои миллат татбиқи сиёсати иҷтимоӣ ва саҳмгузорӣ дар ҳалли мушкилот амалӣ гардид. бояд гуфт ки имрӯзу ояндаи мардуми шарафманди кишвар ҳамеша дар мадди назари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда баҳри осудаҳолӣ ва рушду инкишофи ояндаи мардуми кишвар тадбирҳои самарабахш роҳандозӣ мегарданд. муҳайёсозии имконот ва беҳдошти шароити рӯзгор хоса таъмини нишондиҳандаҳои некоҳолии мардум дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта дар ин замина расонидани кӯмакҳо ба мардуми аз офати табиӣ зарардида вусъат меёбад ва дар муҳлатҳои муайян дар заминаи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оқибатҳои офати табиӣ рафъ хоҳад шуд. чунин иқдоми саривақтӣ нишонаи сиёсати башардӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар рӯзҳои мушкил канори мардуми шарафманд будани роҳбари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон фестивал намоишгоҳи дуюми байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон расман ифтитоҳ гардид. гуфта шуд ки баргузории ин фестивал намоишгоҳ ба рушди соҳаи маорифи ҷаҳонӣ, таҳкими ҳамкории соҳаи илму маорифи кишварҳои ширкаткунанда саҳми арзанда гузошта, инчунин уфуқҳои нави ҷаҳони илму таҳсил ва татбиқи лоиҳаҳои байналмилалии таълимӣ инноватсионӣ такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. дар ифтитоҳи расмии фестивал намоишгоҳ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, роҳбарияти вазорати маориф ва илм, сафирони як қатор давлатҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ва 82 муассисаи таҳсилоти олии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, Осиё, Аврупо ва Амрико иштирок намуданд. земни сухани ифтитоҳӣ Дилрабо Мансурӣ аз робитаҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон дар соҳаи маориф ёдовар шуда иброз дошт, ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар тӯли 13 сола барои рушди бештари соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ бахусус маорифи миллӣ заминаҳои мусоидро фароҳам намудааст. иброз гардид, ки боиси ифтихор ва сарфарозист, ки фестивал намоишгоҳи мазкур соли дуюм аст, ки дар фазои илму таҳсилоти Тоҷикистон чун анъанаи неки ҳамгироии таҳсилотӣ доманаи фарогирии худро зиёд намуда истодааст. бо туфайли чунин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ намояндагони соҳаи илму маорифи кишварҳои мухталиф имкон ба даст меоранд, ки имконият ва дастовардҳои соҳаи маориф ва муассисаи худро муаррифӣ намуда шарикони нави ҳамкор пайдо кунанд ва бахшҳои барои ҷонибҳо манфиатдорро боз ҳам рушд диҳанд. сипас вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон бо сухани ифтитоҳӣ баромад намуда қайд кард, ки мақсад ва ҳадафи фаъолияти низоми маорифи дилхоҳ кишвар пеш аз ҳама ба омода намудани мутахассисони баландихтисоси бахшҳои мухталифи хоҷагии халқ ва давлату миллат равона шуда масъалаи рушди касбият ва таҳкими захираҳои инсонӣ ҷузъи ҷудонашавандаи фаъолияти ҳаётан муҳими ин соҳа ба шумор меравад. баъд аз ифтитоҳи расмии дуюмин фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ дар китобхонаи миллии тоҷикистон, ширкаткунандагон аз рӯзи дуюми намоишгоҳи муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва илмии 12 давлати хориҷӣ дар маркази экспо душанбе дидан намуданд. тибқи оморҳои расмӣ ҳар сол ба Федератсияи Русия зиёда аз 8000 шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. ба истиснои Федератсияи Россия дар дигар кишварҳо зиёда аз 4-5 ҳазор шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳсил фаро гирифта мешавад. яъне дар маҷмӯъ 13 то 14 ҳазор шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон давлатҳои хориҷаро барои таҳсил интихоб менамоянд ва дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварҳои хориҷа таҳсили худро идома медиҳанд. ва ногуфта намонад, ки зери сиёсати хориҷӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 62 давлати дунё
созишномаҳои ҳамкорӣ дар самти маориф ба тасриб расонидагӣ ҳастанд ва шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон метавонанд дар заминаи ин ёддошти тафоҳумҳо тариқи ройгон дар ин кишварҳо таҳсили худро идома диҳанд. ёдовар бояд шуд ки фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ барои шиносоии пурраи ҷавонону наврасони кишвар бо дастоварду имкониятҳои донишгоҳҳои машҳури ҷаҳон ҷалби шумораи бештари ҷавонони тоҷик ба ин муассисаҳо дар риштаҳои илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ, техникӣ ва технологияи иттилоотӣ, муассисаҳои таълимии давлатҳои хориҷӣ фаро гирифтани ҷавонони мамлакат ва омода намудани мутахассисони ба талаботи бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯ, инчунин фароҳам намудани шароит барои густариши ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ бо муассисаҳои таълимии давлатҳои хориҷӣ ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба мамлакат мусоидат менамояд. фестивал намоишгоҳ аз 14 то 18 апрели соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе ва вилоятҳои Хатлон ва Суғд баргузор мегардад. имрӯз таҳти унвони саҳми ҷумҳурии тоҷикистон дар татбиқи ҳадафҳои рушди устувор ва дипломатияи сабз конфронси байналмилалии илмию амалӣ баргузор шуд. ин ҳамоиши сатҳи баланд бо ибтикори муассисаи давлатии институти илмию таҳқиқотии рушди устувор ва иқтисоди сабзи донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон доир гардид. тафсилот дар ин хусус. дар конфронси байналмилалии ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ Азамшо Шарифӣ, роҳбарияти донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон, намояндагони корпуси дипломатии муқими Душанбе ва намояндагони сохторҳои марбута иштирок ва суханронӣ намуданд. зикр гардид ки дар шароити муосир рушди устувор яке аз самтҳои асосии стратегии сиёсати байналмилалӣ ва миллӣ дар самти иқтисод, ҷомеа ва муҳити зист маҳсуб меёбад. дар ҷаҳони муосир ки ба тағйирёбии иқлим ва мушкилоти экологӣ рӯбарӯ шудааст, рушди устувор яке аз роҳҳои бехатар барои таъмини рушд мебошад. ҳадафҳои рушди устувор ба давлатҳо имконият медиҳад ки ҳамкориҳои муштаракро густариш дода, мушкилоти глобалиро бо роҳҳои доимӣ ва самаранок ҳал намоянд. баромадкунандагон қайд карданд ки ҷумҳурии тоҷикистон таҳти сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун узви фаъоли ҷомеаи ҷаҳонӣ дар татбиқи ҳадафҳои рушди устувор ва ташаккули дипломатияи сабз ташаббускор ва пешсаф мебошад ва барои расидан ба ҳадафҳои дарозмуддати худ як қатор барномаву стратегияҳои мушаххасро амалӣ менамояд. нақши ҷумҳурии тоҷикистон дар татбиқи ҳадафҳои рушди устувор ва дипломатияи сабз басо баланд аст, чунки ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун давлати ташаббускор ба ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон дод, ки новобаста аз оне ки мо давлати хурд ҳам бошем, лекин ташаббусҳои созанда на танҳо барои ҷумҳурии тоҷикистон, балки ба ҷомеаи ҷаҳонӣ пешкаш намоем. масъалаи гармшавии иқлим, камбизоатӣ, умуман масъалаҳои иҷтимоӣ ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳозир ба назар мерасад, иштироки бевоситаи ҷомеаи ҷаҳониро талаб мекунанд. аз ҳамин лиҳоз тоҷикистон баҳри баланд бардоштани имиҷ, баҳри пеш бурдани сиёсати сабз кӯш карда истодааст ки ба мушкилиҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ бетараф набошад. нотиқон зимни ироаи маърузаҳои хеш ҳамаи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои муаззами миллатро дар роҳи таъмини рушди устувор, истифодаи самараноки захираҳои обӣ, тағйирёбии иқлим ва иқтисоди сабз ки омили баланд гардидани нуфузи кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ ва боиси ифтихори ҳар як сокини кишвар гардидаанд, ёдовар шуданд. дар маҷмӯъ ҷумҳурии тоҷикистон тавассути ташаббусҳои худ дар сатҳи байналмилалӣ бо роҳбарии пешвои миллат дар роҳи рушди сабз ва татбиқи ҳадафҳои рушди устувор саҳми назаррас гузошта пешбарандаи дипломатияи сабз ва ҷонибдори густариши ҳамкориҳои судманд бо ҳамаи кишварҳои ҷаҳон ва созмонҳои байналмилалӣ мебошад. дар мамлакат корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон идома доранд. ба истиқболи ин ҷашни муҳими миллӣ дар вилояти Суғд низ бунёди иншооти таъиноташон гуногун аз ҷумла корхонаҳои саноатӣ ва бинову иншооти хизматрасонию маишӣ ба нақша гирифта шудааст. раванди созандагиҳо махсусан дар маркази маъмурии вилоят шаҳри Хуҷанд бо суръату сифати баланд ҷараён дорад, мегӯянд ҳамкорони минтақавӣ мо.
ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд сохтмони иншооти ҷашнӣ бо маром идома дорад. дар шаҳри хуҷанд дар баробари бунёди иншоотҳои гуногун соҳа сохтмони корхонаҳои саноатӣ низ ҷараён дошта барои сокинон ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда шуда истодааст. раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода бо сохтмони корхонаи коркарди меваву сабзавоти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди доро инвест шинос гардид. иттилоъ дода шуд ки корхона бо мақсади саҳмгузорӣ дар саноати кунонии мамлакат бунёд гардида дар он меваву сабзавот кор кард ва бандубаст карда мешавад. то имрӯз корҳои асосии сохтмонӣ ба итмом расида воридсозии дастгоҳҳои муосир ва ба кор андохтани корхона имкон медиҳад ки шаҳрвандон бо ҷои кори доимӣ таъмин гарданд. раиси вилоят зимни шиносоӣ таъкид дошт ки дар партави дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вилоят ба бунёди корхонаи нав ва фаъолсозии хаттҳои нави истеҳсолӣ диққати махсус дода мешавад ва дар ин раванд масъулинро зарур аст ки ҷиҳати сифатнок ва дар муҳлати муқаррар гардида ба кор андохтани корхонаи мазкур талош варзанд. зимни шиносоӣ бо корҳои сохтмонии маҷмӯаи муосири варзишии суғд арена иттилоъ дода шуд ки иншоот бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва дар ҳудуди муассисаи давлатии мактаби варзишии маҳорати олии вилояти суғд бунёд гардида дар маҷмӯа дар як вақт то 1000 варзишгар ба машқу тамрин машғул шуда метавонанд. маҷмӯаи варзишии суғд арена дорои толорҳои варзишии бокс, гӯштингирӣ, гимнастикаи бадеӣ, шоҳмот, шашка, теннис, теквандо буда бунёди толорҳои калони баргузории мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ низ пешбинӣ гардидааст. тибқи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон идома дошта дар вилоят 12 000 иншооти гуногун ба истифода дода хоҳад шуд. бинои маъмурии палати савдо ва саноати вилояти суғд низ иншооти ҷашнӣ буда бо бунёду мавриди истифода қарор гирифтани он барои кормандон шароити мусоиди корӣ фароҳам оварда мешавад. ба муносибати таҷлили шоиста аз 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе бунёдкориҳо бо суръату сифати баланд идома доранд. иншооти бунёдшаванда ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта дар пойтахти мамлакат таъиноти иҷтимоӣ, истеҳсолӣ ва иқтисодӣ дошта дар зиннати бештар касб кардани шаҳри душанбе ва таъмини некуаҳволии шаҳрнишинон мусоидати фаъол мекунад. зимнан масъалаи устувории бинову иншоот таҳти таваҷҷуҳи масъулони соҳа қарор дошта дар ин замина озмоишгоҳи санҷиши мехсутунҳо дар назди кумитаи меъморӣ ва сохтмон амал мекунад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. ба хотири таъмини мустаҳкамӣ, бехатарӣ ва устувории бинову иншоотҳо, хусусан биноҳои истиқоматие ки дар минтақаҳои хокҳояшон фурӯнишин бунёд мегарданд, тибқи меъёру қоидаҳои сохтмонии амалкунанда чорабиниҳои махсуси муҳандисӣ пешбинӣ карда мешавад. яке аз чунин чорабиниҳои бо эътимоди маъмулӣ ки бевосита мустаҳкамии биноҳои баландошиёнаро таъмин менамояд, ин санҷиши мехсутунҳои оҳану бетонӣ мебошанд ки борбардории таҳкурсии бинову иншоотро дар хокҳои фурӯнишин мушаххас менамояд. ин тадбири муҳимро мутахассисони корхонаи воҳиди давлатии ташхисгари раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозии кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар пойтахти мамлакат амалӣ месозад. озмоишгоҳи санҷиши мехсутуни корхонаи воҳиди давлатии ташхисгари раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозии кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон санҷиши мехсутро дар биноҳои баландошиёнаи ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди иқбол 2006 ки дар ноҳияи синои шаҳри душанбе мебошад таҳти санҷиш қарор дорад. айни замон санҷиши мехсутун аз 105 тонна сар карда то 900 тонна мехсутунҳояшон санҷида мешавад. дар сурати аз санҷиш нагузаштани мехсутун, мехсутуни санҷиши иловагӣ ба инобат гирифта мешавад. аз тарафи кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасмим гирифта шудааст ки бо мақсади таъмини риояи меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ ва бехатарии сейсмикии бино ва иншоот, ин усули сохтмонӣ дар ҳамаи иншооти сохташавандаи мамлакат бояд ҳатмӣ амалӣ карда шавад. айни замон мо дар маҷмӯаи истиқоматии баландошиёнаи 91 таверс иборат аз 2 блок бо ҷойгиронии
марказҳои хизматрасонию иҷтимоӣ дар ошёнаҳои аввал ва таваққуфгоҳи нақлиётии автомобилӣ дар таххонаи он воқеъ дар шаҳри Душанбеи хиёбони Сино қарор дорем. Корҳои сохтмони васфгарӣ тибқи санадҳои байналмилаливу дохилӣ иҷро карда шудааст. дар сохтмон айни замон зиёда аз 70 нафар коргарони ботаҷриба кор ва фаъолият карда истодаанд. айни замон мо санҷиши борбардории мехсутунҳоро озмоиши статикӣ гузаронида истодаем ва баъди санҷиш бо ҳисоби конструктивӣ муқоиса карда мешавад. таҷҳизоти муосиру дақиқи озмоишгоҳи санҷиши мехсутуну асосҳои бино ва иншоот имконият дорад ки қобилияти борбардорӣ ва тобоварии биноҳои баландошёна ва роҳу купрукҳоро низ мушаххас созад. коршиносон собит карданд ки дар минтақаҳои хокҳои фурӯнишин иншооти баландошёна бояд бо усули мехсутунҳои оҳану бетонӣ сохта шавад. бо дарки муҳимияти масъала имрӯз ширкатҳои сохтмоние ки ба бунёди биноҳои баландошёна машғуланд ҷиҳати истифодаи таҷҳизоти озмоишгоҳи санҷиши мехсутунҳо рӯ ба афзоиш ниҳодааст. тавре навакак ба мо иттилоъ доданд. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо мақсади иштирок дар ҷаласаи 12-уми Комиссияи байниҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ба шаҳри Хиваи Ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар намуд. гузориш дар ин бора. 15 апрел сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо мақсади иштирок дар ҷаласаи 12-уми Комиссияи байниҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ба шаҳри Хиваи Ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар намуд. қабл аз оғози ҷаласа сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдулло Орипов ба мавзеъҳои таърихиву ҳунармандӣ, шаҳрсозӣ ва сайёҳии шаҳри Хиваи Ҷумҳурии Ӯзбекистон ташриф оварда бо мавзеи таърихии Ичанқалъа, қасри Нурилабой, маркази сайёҳии Арда ва намунаи хӯрокҳои милливу мардумии ӯзбек шинос шуданд. тавре иттилоъ дода шуд, шаҳри Хива яке аз шаҳрҳои қадима дар ҷумҳурии Ӯзбекистон маҳсуб ёфта, ёдгориҳои таърихиву фарҳангии он асрҳои гуногунро фаро мегирад. дар маконҳои сайёҳиву таърихии шаҳри Хиваи Ҷумҳурии Ӯзбекистон барои ҷалби сайёҳони хориҷӣ ва муаррифии фарҳангу таърихи кӯҳан гӯшаҳои алоҳидаи ҳунармандӣ ташкил гардидааст. сипас дар шаҳри Хива таҳти ҳамраисии сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдулло Орипов ҷаласаи 12-уми Комиссияи байниҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ баргузор гардид. таъкид гардид ки бо шарофати сиёсати оқилона ва дурандешонаи роҳбарони ҳарду кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев ҳамкориҳои стратегии Тоҷикистону Ӯзбекистон давоми солҳои охир бо суръат рушд меёбад. дар кори ҷаласа роҳбарони вазорату идораҳои дахлдори ҳарду кишвар иштирок намуданд. аз натиҷаи гуфтушунидҳои судманд ки дар фазои кушод, дӯстона ва созанда гузаштанд, роҳбарони ҳайатҳои ҳукуматӣ ба сатҳи муосири муносибатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон баҳои баланд доданд. дар ҷаласаи 12-уми Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Ӯзбекистон оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ масъалаҳои вобаста ба ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории байниҳукуматӣ дар соҳаҳои тиҷорат, сармоягузорӣ, бонкдорӣ, энергетика, саноат, кишоварзӣ, сайёҳӣ, нақлиёт, гумрук, маориф, фарҳанг ва дигар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо баррасӣ шуд. қобили зикр аст ки дар соли 2024 гардиши савдо байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон 585 миллион долларро ташкил додааст ки нисбат ба соли 2025 зиёд мебошад. ҷонибҳо омодагии худро ҷиҳати густариш ва истифодаи самараноки имконияту захираҳои мавҷуда дар раванди ҳамкориҳои дуҷониба изҳор намуданд. аз натиҷаи ҷаласаи 12-уми Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Ӯзбекистон оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ санади дахлдор ба имзо расонида шуд.
در شرایط امروزه برای ساختمان انشاءات تعینات گوناگون توجه به محصولات از سنگ زیاد است. از این رو با دستگیری حکومت کشور شماره کارخانه‌های کارکرد سنگ زیاد می‌گردد. در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروخ کارخانه کارکرد سنگ جمعیت دارای محصولات محدود پامیرستان فعالیت داشته احتیاجات اهالی را برآورده می‌سازد. گزارش در این باره. کارخانه کارکرد سنگ جمعیت دارای مسئولیتش محدود پامیرستان در شهر خاروخ 13 اکتبر سال 2024 مورد بهره برداری قرار داده شد. کارخانه مذکور با خرج 2 میلیون سومانی سرمایه داخلی بنیاد یافته هنگام اجرای کارهای ساختمانی زیاده از 50 نفر با کار تامین بودند. برای کارکرد سنگ در کارخانه تکنولوژی ضروری از جمهوری مردمی چین نصب شده است. از روی لایحه اقتدار کارخانه در یک سال 20,000 متر مربع محصولات سنگ می باشد. امروز این کارخانه با آمدن فصل بهار و زیاد شدن طلبات به محصولات فعالیت پرثمر دارد. حالا در کارخانه زیاده از 26 نفر با کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. همچنین نیت هست که در آینده نزدیک طبق نقشه در کارخانه شماره کارگران تا به 100 نفر رسانیده می شود. اشیاء خام کارخانه از حساب ثروت‌های داخلی تامین کرده می شود. لازم به یادآوری است که در شرایط امروزه برای ساختمان انشاءات تعینات گوناگون توجه به محصولات از سنگ زیاد است. از این رو با دستگیری حکومت کشور شماره چنین کارخانه ها زیاد می گردد. در حدود ولایت این علاقه 30مین کارخانه کارکرد سنگ به شمار می رود. محصولات خام کارخانه سنگ خارا و یا گرانیت که از کوههای بدخشان گرفته می شود در اینجا با مهارت بلند کارکرد می گردد. کارکرد محصولات با استانداردهای جهانی موافق کرده شده است. این است که محصولات سنگ خاروی این کارخانه علاقه در بازار داخلی جایگاه نمایان کسب نموده است و توجه به آن از خارج کشور نیز رو به افزایش دارد. حفظ استقلالیت و وحدت ملی وظیفه مقدس هر یک ساکن این سرزمین بوده، آن کفیل صلح و آرامی، هویت ملی و ثبات کشور می باشد. با شرافت سیاست خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان وطن عزیز زمان منتظم پیش رفته ثبات و امنیت مردم کشور تامین گشته است. در این زمینه در دانشگاه ملی تاجیکستان کنفرانسیای جمهوریوی در موضوع مکانیزم های نوی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در شرایط جهانی شوی جنبه نظریوی و عملی دایر شد. در زمان معاصر یکی از جنایت‌هایی که با اساس‌های ساختار کنستیتوسیونی و امنیت دولت خوف جدی به میان می‌آورد، این جنایت‌های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته می‌باشد. با تشبث دانشگاه ملی تاجیکستان این نوبت در تالار بینای اساسی دانشگاه کنفرانس جمهوریوی در موضوع مکانیزم‌های نوی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در شرایط جهانی شوی جنبه‌های نظریوی و عملی دایر شد. در کاری کنفرانس رهبریت دانشگاه نمایندگان پروکراتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان، سودی عالی جمهوری تاجیکستان، ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و استادان و دانشجویان دانشگاه اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی مسئولین قید کردند که امروز همه ما شاهد رویداد و واقعه‌های دهشتناک و فاجعه بار می‌باشیم که در گوشه‌های گوناگون جهان ادامه دارند. توسعه مقیاس تروریسم و افراطگرایی، جنگ و نزاع‌های مسلحانه مذهبی، جنایتکاری متشکل فراملی و گردش مواد مخدر به امنیت کشورهای ما خطر جدی ایجاد کرده است. حالا فعالشوی گروه‌های تروریستی و افراطگرا و دیگر جنبش‌های اجتماعی در نقطه‌های داغ جهان امنیت تمام مردم سیاره را زیر خطر قرار داده است. در حقیقت هم تروریسم و اکستریمیسم همچون وبای عصر به امنیت جهان و هر یک ساکن سیاره تهدید نموده برای بشریت خطری نه کمتر از سلاح یادرویی را به میان آورده است. روز تا روز تروریسم و اکستریمیسم به خطر گلوبالی تبدیل یافته جهان معاصر را به تشویش آورده است. افزایش جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی داشته با وسعت یافتن تروریسم بین المللی، فعالشوی عنصرهای تندرو و افراطگرا، جلب جوانان به صف سازمان‌های اکستریمیستی و تروریستی مساعدت می‌نماید. تروریسم و اکستریمیسم
امروزها خصوصیت بین المللی را کسب کرده است که ابرقدرت‌ها با واسطه آن منفعت‌های ملی و دولتیشان را حمایت می‌کنند. قید نمودند ناطقان. تذکر داده شد که جمهوری تاجیکستان تا امروز چندین همایش‌های سطح بلند را با مقصد مبارزه بر ضد تروریسم تشکیل و برگزار نموده است و همیشه در سرگه مبارزان این وبای نامطلوب زمان قرار دارد. امروز باشد هر یک عضو جامعه را ضرور است که بر ضد تروریسم و افراطگرایی مبارزه به امان برد، زیرا تنها در هماهنگی میتوان بر ضد این پدیده نامطلوب و خطرناک مبارزه به امان برد، گفته شد در همایش. در فیلارمونیا دولتی شهر گنجه جمهوری آذربایجان تحت عنوان ارمغان دوستی کنسرت انسامبل استراد ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. جزئیات بیشتر در شرح همکسبان ما. با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به نوروز بین المللی، ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهرهای گنجه و باکو برنامه کنسرتی پیشنهاد نمودند. برنامه با شکوه و پرمحتوای فراگیر مشترکات تاریخی و فرهنگی، عنعنه‌های دیرینه حسن همجواری و روابط نیک را در برآمدهای خود به طور شایسته ترنم و پیشنهاد اشتراکداران چاره‌بینی کردند. برنامه رنگین کنسرتی ارمغان دوستی همچون هدیه با مردم دوست و برادر آذربایجان پیشنهاد کرده شد. این برنامه پرشکوه خیلی دلپسند و فرح بخش دایر گردیده اشتراکچیان به هنر و استعداد اهل فرهنگ و صنعت تاجیک بهای بلند دادند. در برنامه فرهنگی هنرمندان تاجیک در شهر باکو وزیر فرهنگ، اکادمی علم‌های این کشور و راهبران یک قطار وزارت و اداره‌های دیگر اشتراک نمودند. یادآور می‌شویم که هنوز 4 اکتبر سال 2012 در دایره کنفرانس بین‌المللی بخشیده به 870 سالگی شاعر و متفکر نظامی گنجوی میان شهر خوجند و گنجه پیمان برادرشهری به امضا رسید. سال 2022 سازشنامه درباره برقرار نمودن مناسبت‌های برادرشهری بین شهر دوشنبه و شهر باکو به امضا رسانیده شد. مناسبت‌های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان 29 می سال 1992 برقرار گردیده. سال 2007 در شهر دوشنبه سفارت آذربایجان و سال 2008 سفارت تاجیکستان در باکو افتتاح گردید. در مجموع بین تاجیکستان و آذربایجان بیش از 70 سند دوجانبه به امضا رسیده است که یکی از سندهای پایه‌گذار عهدنامه دوستی و همکاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان از 16 مارس سال 2007 است. دوام 33 سال روابط دیپلماتی بین تاجیکستان و آذربایجان بیش از پیش گسترش یافته، مکانیزم‌های مؤثر همکاری بنیاد و دولت‌ها به نتیجه‌های نظررس نائل گردیدند که امروز به نفع دو خلق دوست و برادر خدمت می‌نمایند. تالار بزرگ پر از تماشابین و اجرای برنامه با شکوه و رنگین هنرمندان تاجیک پیشنهاد کردند برای ساکنان و مهمانان آذربایجان بسیار خاطرنشین بود. фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ парасу 2025 дар пойтахти мамлакат идома дорад. фестивал то 21 апрел давом карда 18 театри касбӣ беҳтарин намоишҳоеро ки давоми солҳои 2023-2024 рӯи саҳна оварданд манзури тамошобинон менамоянд. тафсилоти рӯзи дуюми ин чорабинии муҳими фарҳангӣ дар гузориши навбати барнома. рӯзи дуюми фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ парасу 2025 бо намоишномаи театри вилоятии лухтаки афсонаи шаҳри бухтар, хурпуштак ва рубо оғоз ёфт. ин спектакли бачагона дар таҳияи коргардон абдураҳим абдуманонов манзури тамошобинони хурдсол ва ҳакамони фестивал гардонида шуд. ҳунармандони бо маҳорати ин театр образҳои ҷолиби пешниҳодкардаи коргардонро офарида таваҷҷӯҳи кӯдаконро ба худ ҷалб карданд. паррандаи тезчангол буд. Диде паррандаи тезчанголро? бояд гуфт ки театри лухтаки шаҳри бухтар зодаи замони соҳиби истиқлолист ва аллакай маротибаи сеюм аст ки дар фестивал озмуни парасту бо спектаклҳои тамошобобу дидании худ иштирок мекунад. аҳли эҷоди ин театр мегӯянд ки ҳамеша мавзӯъҳои тарбиявию ахлоқиро саҳнавӣ мегардонанд то ки дар ниҳоди кӯдакон ҳисси меҳру муҳаббат ва ростиву росткориро бедор кунанд. кӯшиш мекунем ки анамон як мавзӯи ки оид ҳам ҳаётӣ бошад ва ҳам ба насли кӯдакон ё наврас бархӯрад
وای یک چیز به خودش گیرد، چون که تئاتر لختک گمان میکنم در تربیه معنوی نسل نورس رول مهمی بازد. از این خاطر هر یک نمایشنامه‌ای که ما روی صحنه میاریم البته به همین چیز تکیه میکنیم، چون که این علاقه تجربه جهانی است. намоишномаи дигаре ки дар рӯзи дуюми фестивал пешниҳоди тамошобинон гардонида шуд, спектакли тангнои ҷиноятии театри давлати ҷавонон ба номи маҳмудҷон воҳидов мебошад. асари саҳнавӣ дар таҳияи коргардони ҷавони театр ватандор шеров намоиш дода шуд. театри ҷавонон бо коргардони ҷавонаш намоишномаи озмуниеро пешниҳод сохт ки ба мавзӯи тарбияи ҷавонону наврасон бахшида шудааст. спектакли тангнои ҷиноятӣ нишон медиҳад ки дар тарбияи кӯдакону наврасон волидайн, мактаб ва ҷомеа нақшгузоранд, вале миёни ин се саҳми волидайн бештар аст, мегӯяд ватандор шеров. мавзӯи намоишномаи мо тарбиятро дар бар мегирад. дар тарбияи фарзанд кӣ гунахкор аст? мо мавзӯъро интихоб кардем волидайн, мактаб ё гирду атроф. мо хулосабарори ин асарро кардем, тарбияро дар уҳдаи падару модар мондем, чун дар рафти намоиш бозгӯ мешавад ки падару модар барои фарзанд тамоми шароитро муҳайё мекунанд, аммо аз тарбияву аз нигоҳбинии фарзанд дур мемонанд ва фарзанд ба корҳои номатлуб даст мезанад ва рӯзе мешавад ки дари онҳоро милиса мекӯбад, то падару модар огоҳ мешаванд ки фарзанди онҳо пушти панҷара меравад. аз ҳамин лиҳоз мо бо ин намоишнома ба падару модар алалхусус ба ҷавонон бештар такя мекунем. гуфтанем бо ин намоишнома ки дар тарбияи фарзанд ҷиддӣ бошанд, то ки фарзанд дар оянда ба ягон хатогӣ роҳ надиҳад. хотиррасон мешавем ки фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ парасту 2025 дар шаҳри душанбе то 21 апрел идома мекунад. имрӯз зодурӯзи сардафтари адабиёти муосири тоҷик қаҳрамони тоҷикистон Садриддин Айнӣ аст. дар таърихи пешрафту тараққиёти маданияту адабиёти халқи тоҷик устод Айнӣ шахсияте аст ки бо асарҳояш хазинаи адабии халқи тоҷикро ғанӣ гардонидааст. дар иртибот ба ин санад дар муассисаҳои олии таълимӣ ҳамоишҳо доир шуданд. тафсилот дар гузоришҳои ҳамкорони мо. дар ҳамоиш роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ муҳаққиқон, адабиётшиносон ва устодону донишҷӯён иштирок карданд. сараввал меҳмонон аз дастовардҳои ҷавонони донишгоҳ ва осурхонаи навтаъсиси он дидан карда дар бораи ҳар як дастовард ва нигораҳои нодири осурхона маълумоти зарурӣ гирифтанд. сипас дар қисмати расмии чорабинӣ нотиқон дар бораи ҳаёту рӯзгор ва фаъолияти ибратомӯзи қаҳрамони тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ маърузаҳо намуданд. зикр гардид ки Садриддин Айнӣ дар таърихи фарҳангу адаби муосири тоҷик бо осори гаронмояи адабию бадеӣ, мулоҳизоту афкори адабию эстетикӣ ки саршор аз эҳсоси ватандӯстӣ ва ҳуввияти миллӣ ҳастанд, ҷойгоҳи махсус дорад. дар ин конференсия бисёр нуктаҳои ҷолиб ва муҳим баргузор шуд ва махсусан ҷавонон бо иштироки бевоситаи ҷавонони ҷумҳурии мо ин чорабинӣ баргузор гардид ва воқеан осори устод Айнӣ, пайкори устод Айнӣ ва он иқдомҳои мондагоре ки дар таърихи миллати мо устод Айнӣ анҷом доданд барои ҷавонони имрӯзаи мо ҳам омӯзанда аст, ҳам намунаи ибрат аст, ҳам сарчашмаи маърифат ва худшиносии худогоҳии миллӣ мебошад. гуфта шуд ки устод Айнӣ дар ташаккули шахсият ва симои нави халқи тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ хизматҳои бебаҳо анҷом додааст. намунаи адабиёти тоҷик тазкираи тақдирсози устод аст ки бо ҳамин мақсад гирдоварӣ шуда мавҷудияти халқи қадимӣ будани тоҷиконро собит менамояд. муҳимтар аз ҳама устод Айнӣ ба сифати равшанфикри замон ва адиби навовари воқеъбин дар ташхиси мушкилоти фикрӣ ва ақидагии замон саҳми муносиб гузошта барои ҳалли мушкилоти фикрию зеҳни миллату давлатро аз хурофотпарастӣ раҳонида дар арсаи ҷаҳон қадимӣ будани миллати тоҷикро исбот намудааст. дар воқеъ зиндагиномаи Садриддин Айнӣ барои ҷавонон намунаи олии ибрат буда ватандӯстиву хештаншиносиро дар замири ҳар фарди ҷомеа бедор мекунад.
дар маҳфили илмии адабӣ устод айнӣ ва адабу фарҳанги миллӣ иштирокчиён нақши Садриддин Айниро дар ташаккули забон ва адабиёти муосири тоҷик ва худшиносии миллати тоҷик муассир арзёбӣ намуданд. Мавриди зикр аст ки нависандаи барҷастаи тоҷик Садриддин Айнӣ бо мероси илмӣ ва адабии худ дар рушди адабиёти муосири тоҷик махсусан бо асарҳои таърихӣ, повесту романҳо ба мисли Таърихи инқилоби Бухоро, Ҷаллодони Бухоро, Ғуломон ва ёддоштҳо саҳми бориз гузоштааст. Дар асарҳои Садриддин Айнӣ таърихи миллатамон ва муборизаҳои халқи тоҷик дар роҳи расидан ба озодӣ, ташаккули худшиносии миллӣ ва бунёди ҳаёти нав инъикос гардидааст. Аз ин рӯ ташкилкунандагони маҳфил нақши устод Садриддин Айниро дар тарбияи насли ҷавону навраст ва рушди ҷомеа бориз арзёбӣ мекунанд. Бояд тазаккур дод ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хизматҳои бузурги нависандаи барҷаста Садриддин Айниро дар рушди адабиёти муосири тоҷик қадр намудааст. 8 сентябри соли 1997 бо фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба устод Айнӣ унвони қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд. Инчунин соли 1978 бо қарори ЮНЕСКО садсолагии зодрӯзи Садриддин Айнӣ дар тамоми ҷаҳон таҷлил гардида буд. дар баробари он қадршиносӣ сарфарозиҳое ки аз ҷониби роҳбари давлат ба устод Айнӣ лоиқ диданд, инчунин боғи бунёд гардид. ҳамзамон муҷассамаи устод Айнӣ дар даромадгоҳи пойтахти азизамон шаҳри Душанбе қомат афрохтааст ки ин гувоҳ аз он медиҳад ки пешвои муаззами кишвар, роҳбарияти имрӯзаи кишвар ба чеҳраҳои фарҳангию адабӣ арзгузорӣ мекунанд. дар маҳфили илмии адабӣ бахшида ба ин фарзанди фарзонаи миллат маърузаҳои гуногун, аз ҷумла устод Айнӣ нависандаи Зуллисонайн дар мисоли романи Ғуломон як ҳуҷҷати нодир оид ба Айнӣ пешниҳод гардида мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. ҳамасола ҳафтаи 3 моҳи апрел рӯзи илми тоҷик ҷашн гирифта мешавад. Ба ин муносибат дар донишгоҳи давлатии Кӯло ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ бо иштироки ҳайати олимон, омӯзгорон ва донишҷӯён ҳамоиши илмии назариявӣ баргузор гардид. Аз рафти ҳамоиш ҳамкоронамон гузориш омода намуданд. бо мақсади натиҷагирии корҳои илмии тадқиқотӣ дар соли 2024 ва вазифаҳо барои соли 2025 дар донишгоҳи давлатии Кӯло ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ ҳамоиши илмии назариявии ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён баргузор гардид. факултаҳои донишгоҳ корҳои илмӣ ва мақолаҳою дастовардҳои илмӣ дар соли 2024 ба дастовардаро ба маърази дид гузоштанд. гуфта шуд ки дар соли сипарӣ гардида омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи мазкур ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардиданд. дар толори маҷлисӣ ректори донишгоҳ баромад намуда аз дастгириҳои пайвастаи раҳбарияти олии кишвар ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати пешрафти илм ибрози андеша намуд ва қайд кард ки аз ҷониби президенти кишвар эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат ва 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ солҳои 2020-2040 гувоҳи ин гуфтаҳо мебошад. натиҷаи ин буд ки дар соли 2024 омӯзгорон аз ҷумла омӯзгорони ҷавон дар соҳаҳои гуногун рисолаҳои номзадии хешро дифоъ карданд ки сафи олимони ҷавон дар донишгоҳ ба маротиб афзуд. дар идомаи ҳамоиш иштирокчиён бо маъруза ва мақолаҳои илмӣ дар мавзӯъҳои гуногун аз ҷумла нақши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар саноатикунонии кишвар, беҳдошти рақамӣ ва аҳамияти он дар замони муосир, тамоюли инноватсионӣ ва усулҳои муосири таълими забони англисӣ, имкониятҳои истифодабарии оқилонаи захираҳои обии минтақаи Кӯло баромад карданд. барои анҷоми корҳои илмӣ, ҳимояи рисолаҳои номзадӣ ва иштироки фаъолона дар чорабиниҳои илмии амалӣ, як қатор омӯзгорон бо нишони аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва сипосномаҳои донишгоҳи давлатии Кӯло ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ сарфароз гардонида шуданд. иттилоъ доданд ки имсол дар ҳафтаи илм иштирокчиён ба бахшҳо тақсим шуда мақола ва корҳои илмии хешро пешниҳод менамоянд ва онҳо дар шакли китоб ба нашр расида дастраси ҳамагон мегарданд. ҷашни Наврӯз аз ҷумлаи оинҳои муқаддас ва бостонии ниёгона монуда фарорасии фасли зебои баҳор аз ибтидои соли нави эҷдодӣ мужда мерасонад. ҳамин шукӯҳу фараҳи Наврӯзи некпай дар ҷашнгоҳи наврӯзии сокинони гӯшаҳои алоҳидаи мамлакат баръало ба мушоҳида мерасад. сокинони шаҳраки 62 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе низ аз ҷашни байналмилалии Наврӯз истиқбол намуданд. ба ин муносибат дар ин ҷо хони ҳафсину ҳафшин ороста шуда намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва хӯрокҳои миллӣ баргузор шуд.
бояд гуфт ки наврӯз ҳамчун яке аз қадимтарин ва муҳимтарин ҷашнҳо дар таърихи башарият на танҳо дар кишварҳои гуногуни осиёи марказӣ балки дар қалби фарҳанги тоҷикон низ ҷойгоҳи хоса дорад. ин ҷашн рамзи оғози соли нав, бозгашт ба ҳаёт ва таҷдиди табиат дониста мешавад. наврӯз барои мо тоҷикон ба маънои иртибот бо таърих, фарҳанг ва ҳуввияти миллӣ ба шумор меравад. ҳамин аст ки ин ҷашни аҷдодиро дар ҳар гӯшаву канори мамлакат муассисаву идораҳои давлатӣ бо тантанаи хоса таҷлил мекунанд. дар чорабинии дона намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе иштирок намуда сокинони шаҳракро ба муносибати ҷашни наврӯз табрику таъният гуфтанд. бояд гуфт ки дар тоҷикистон наврӯз ба унвони яке аз ҷашнҳои аслӣ дар тақвими миллӣ ва фарҳангӣ эътироф шудааст. тоҷикон аз қадимулайём наврӯзро на танҳо ҷашни мавсимӣ балки як рӯйдоди муҳими фарҳангиву иҷтимоӣ медонистанд. чорабинии наврӯзӣ дар шаҳраки 62-и ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе бо барномаи фарҳангӣ ва шодиву сурури хурду бузург идома ёфт. омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникии шаҳри ҳисор ҷашни байналмилалии наврӯзро дар саҳни муассиса бо садои карнаю сурнай, оростани хони наврӯзӣ ва тарғиби фарҳанги миллии тоҷикон дар фазои мутантани идона бо қалбҳои саршор аз меҳру муҳаббат ва таманниёти нек ба хотири фардои дурахшони тоҷикистон таҷлил намуданд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор зимни боздид аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ дастархони наврӯзӣ ки иборат аз ҳафсину ҳафшин, хӯрокҳои миллӣ, гӯшаи мероси ниёгон ва амсоли инҳо ки аз ҷониби муҳассилини муассиса ба маърази намоиш гузошта шуда буд, дидан карданд. гуфта шуд ки наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи мардуми ориёи табор буда аз қадимулайём дар радифи дигар идҳои мардуми тоҷик аз ҷумла меҳргон, садда ва тиргон бо шукӯҳу шаомати хоса ҷашн гирифта мешуд. барои ҷаҳонишавӣ наврӯз саҳми пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бениҳоят бузург мебошад. инчунин як қатор касбомӯзон ва омӯзгорон аз ҷониби шӯъбаи фарҳанги шаҳр бо ифтихорнома ва сипоснома ҷиҳати иштироки фаъолашон дар чорабиниҳои шаҳрӣ қадрдонӣ гардиданд. суруду таронаҳо дар васфи баҳору наврӯз дар фазои муассиса танинандоз гардида дар гӯшаҳои гуногуни муассиса мусобиқаҳои варзишии гӯштингирӣ, бандкашӣ ва ҳамин монанд бозию дилхушиҳо роҳандозӣ гардид. наврӯз ҷашни ҳамагонӣ ва зебоӣ буда дар ҳар гӯшаву канори ҷумҳурӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. тибқи нақшаи тасдиқшуда чунин як ҳамоиши ҷолибу диданӣ дар деҳаи савдаи ноҳияи Темурмалик баргузор гардид ки пиру барнои деҳа бо табу рӯҳияи болида ба ҷашнгоҳ меомаданд. хони ҳафсину ҳафшин гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ, нигораҳои таърихӣ ва таомҳои миллӣ ба чорабинии ҳусни дигар замн намуд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Темурмалик ва ҷамоати Кангурд аз ин гӯшаҳо дида намуда дар шодиҳои наврӯзии сокинони деҳа ҳамроҳ шуданд. ҷашни наврӯз ки таърихи беш аз 6000 сола дорад, ҳамоишҳои вобаста ба онро бе намоиши осори таърихӣ ва ҳунарҳои қадимии миллат тасаввур кардан ғайриимкон аст. маҳз бо ҳамин мақсад сокинони деҳот ҳунарҳои риштабофӣ, пахтакӯбӣ, дарздӯзӣ, намадрезӣ ва инчунин таомҳои миллиро ба намоиш гузоштанд. бо унвони деҳаи савдаи ҷамоати Кангурд аз соҳиби истиқлолии ватан, фазои орому осудаи меҳан ва таҷлили пуршукӯҳи ҷашнҳои миллӣ хушҳолу сарфарозанд. куртуҳои пешинае ки одамони пеш мепӯшиданд, ҳамаи ҳамаро мо ба саҳна гузоронем. мехоҳем ҳамеша сурху салоҳ бошад, ҳамеша дар ҷои мо ҳамин хел наврӯзиҳо бошад, ҳама хурсандӣ доранд. хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 46 дар баргузории ҳамоиши наврӯзӣ саҳми калон доранд. намоиши либосҳои миллӣ таҳти унвони тоҷикона мепӯшем, маликаи наврӯзӣ бо бои деҳқон чун рамзи заҳмати киштукор ва саҳнаҳои ҳаҷвӣ аз тарафи онҳо ба маърази тамошо гузошта шуд ки таби ҳозиринро болида гардонид. ба андешаи роҳбарияти муассиса баргузории ҷашни наврӯз дар сатҳи баланд ҳисси миллиро дар замири хонандагон боз ҳам баланд менамояд. либосҳои миллӣ ва инчунин бозиҳои миллӣ ба монанди бандкашӣ, гӯштингирӣ ва дигар намуди бозиҳои миллиро ба намоиш гузоштанд ва бигзор ҳар рӯзи ватани мо ҳамин хел наврӯз бошад. мусобиқаҳои варзишӣ аз қисмати дигари ҳамоиши наврӯзии сокинони деҳаи савда буд ки миёни хонандагон роҳандозӣ гардид. дар гурӯҳҳои синусолӣ рақобати бандкашӣ хеле ҷолиб сурат гирифт. аз таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯз ва рақобатҳои варзишӣ хонандагон ниҳоят хушҳол гардиданд.
جشن نوروز ثابتگری دارای تاریخ غنی و تمدن باستانی تاجیکان میباشد. نوروز در طول تاریخ همچون رمز وحدت ملت‌ها، همبستگی اجتماعی و مقاومت با مشکلات فرهنگی و اجتماعی خدمت کرده است. همین است که این عید اجدادی را در تاجیکستان در همبستگی و متحدی جشن میگیرند. عیناً همین حالت در جماعت دهات چارگل ناحیه یوان به نظر رسید. ساکنان این دهات نوروز را با رعایت تمام عنعنه‌هایش از جمله آراستن خانه نوروزی، نمایش هنرهای مردمی و پختن خوراک‌های ملی تجلیل نمودند. در چرابینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یوان اشتراک نموده از نمایش زیبا و دیدنی ساکنان جماعت دهات چارگل دیدن کردند و به هنر آنها به خصوص بانوان چیره‌دست که خوراک‌های ملی را با مهارت آماده کردند بهای بلند دادند. در واقع نوروز یک نوع جشن هماهنگی انسان با طبیعت است. بسیاری از آیین‌ها و سنت‌های مربوط به نوروز در ما تا حال بر پایه صداقت به طبیعت و نعمت‌های آن باقی مانده‌اند. با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، نوروز جهانی گردید و ما گل دختران از آن میفخریم که نوروز در تاجیکستان عزیزمان با یک شکوه و شهامت خاصه جشن گرفته می شود و ما نیز امروز در جماعت دهات چارگل این جشن بزرگ را با یک تنتنه جشن گرفته ایستاده ایم. باید گفت که نوروز به عنوان یکی از مهمترین جشن‌ها که به احیای طبیعت و نوسازی ارتباط دارد شناخته شده است. تجلیل نوروز رمزی بازگشت به حیات، بیداری طبیعت و آغاز موسمی نوی است که در آن انسان‌ها به طور رمزی افسردگی‌ها را پس سر کرده سال نو را با امید و نیروی تازه پیشواز می‌گیرند. چرابینی تنتنوی در دهات چارگل ناحیه یوان با سرود و ترانه‌خوانی و رقص و بازی ساکنان ادامه کرد. با استفاده از باد و هوای مساعد وسعت کارهای صحرایی در سراسر مملکت به مشاهده می‌رسد. ضمناً خواجگیداران بابت استفاده عاقلانه هر وجب زمین سعی نموده تلاش می‌کنند که در تامین امنیت آذوقه‌واری سهمگذاری کنند. جهت استفاده تجربه پیشقدم در این سمت و آموزش راه و وسیله‌های سودآوری بخش اگراری در خواجگی دهقانی واصل ناحیه واسه سمیناری آموزشی دایر گردید. با مقصد آموزش تجربه پیشقدم در سمت استفاده ثمرناک زمین با اشتراک متخصصان ریاست کشاورزی در زمین‌های خواجگی دهقانی به نام واصل در ناحیه نیمه اول ماه اپریل سمیناری آموزشی دایر گردید. در این چاره‌بینی اشتراکچیان از استفاده گرمخانه و پرورش محصولات‌های آن شناخته شدند. خلفینه این محصولات از لحاظ اکولوژی تازه طبیعی، جهت سالمی آدم مفید و از ویتامین‌ها بای در خواجگی دهقانی به نام واصل در ناحیه واسه پرورش یافته است. در نگاه بیننده شکل و رنگ این محصولات هم زیبا و دیدنی بوده حجما کلان و خرد میباشند. میدان این زمین یک روز پیش از جمع‌آوری آن اینجا از خلفینه فراوان است. البته مهنت کردیم میشود کردیم. من دیدم که چه در غرق گل مقصد چی بود؟ ولی نخواستیم تیارش نیست انشالله. 5 نفر خیلی 6 نفر کارگر داریم در مقصد کار میکنن، مهنت میکنن. روزی کارشون حقشون نمیگیرن. کاران مقصد او میتین داروی مینرلی میتین. اون دیگه خیلی چابق یگان کاری دیگر گردتینن یگان علف شورده. علف هم نیست. در خواجگی دهقانی به نام واصل امسال خواجگیداران در مساحت 22 سوتیق زمین به پرورش قلفینه مشغول شدند. در هوای کورشاد میدان قلفینه مساحت 13 سوتیق را تشکیل داده است. برعکس قلفینه های داخلی گرمخانه این محصولات از نور طبیعی آفتاب بیشتر غذا گرفتند. خواجگی دهقانی به نام واصل وابسته به طلبات بازار پرورش قلفینه را برا مانده با استفاده عاقلانه هر وجب زمین خواجگی در سمت کشت محصولات های دیگری سبزیجاتی هم موفق گردیده است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. در دایره فستیوال جمهوریوی هفته کتابی کودکان و نورسان تاجیکستان در صحن کتابخانه دولتی بچگانه جمهوریوی به نام میرسید میرشگر نمایش فروش کتابخانه بچگانه برگزار گردید.
در دوره فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان نمایش فروش کتاب‌های بچگانه نشریات و مطبعه‌های دولتی و خصوصی که با چاپ کتاب‌های بچگانه مشغول بودند اشتراک کردند. نمایش مذکور با تشبث وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان دایر شد. در چارابینی کتاب‌های بچگانه نمایش فروش کتاب و روزنامه و مجله‌های تازه نشر به نمایش گذاشته شد. از این نمایشگاه که در آن اکثرا ادبیات کودکانه به معرض دید گذاشته شده بود، اینچنین مهمانان واخوری هفتم راهبران مقامات عالی اودیت دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای بازدید کردند. سال جاری از این فستیوال در یک سطح خیلی بلند تشکیل و ایجادی تشکیل شده. در دوره اون سمینارها، همایش‌ها، چارابینی زیاده دایر گردیدند و اصلا مهم که ما چند پیش در دوره فستیوال یک همایش رو با اشتراک مؤسسه‌های نشریه وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، عالمان ساحه، کامپوزیتوران، ادیبان وابسته به معین نموده سمت‌های منبع رشد ادبیات بچگانه یک همایش خیلی جالب برگزار گردید. هدف اساسی برگزاری فستیوال این جلب نسل نورس به مطالعه کتاب، تشکل و تکامل بهترین ملکه‌های خوانش با سنبالان برداشتن سطح فرهنگ اطلاعاتی کودکان و نورسان جوانان و به این وسیله در ضمیر آنها تربیت نمودن حس افتخار ملی، وطن دوستی، گرامی داشت ارزش‌های ملی و عمومی بشری میباشد. ادبیات کودکان از جنبه‌های مهمترین است که به انسان کمک نموده تعلیم می‌دهد و جهانبینی نورسان را وسیع‌تر می‌کند. از قدیم الایام ملت تاجیک و مردم تاجیک همیشه کتاب دوست و کتابخوان بودند و همین بود که زیر بالش فرزندان خود مادران بزرگ ما و شما کتاب میگذاشتند به خاطر با علم، مدنیت و معرفت بلند انسانی به وای رسیدن فرزندان خیش. و باید ذکر کنم که فستیوال هفته کتاب کودکان و نورسان را وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان همه ساله برگزار میکند و مؤسسه های نشریوی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان آثار چاپی خود را برای نسل نورس و جوان پیشنهاد میکنند. توجه خاصی رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان به جوانان بیانگر آن است که آنها قشر فعال جامعه محسوب یافته در تطبیق سیاست سازنده و بنیادکارانه دولت نقش مهم می‌بازند. گذراندن چنین فستیوال و نمایش‌های جمهوریوی نیز از این گفته‌ها منشأ می‌گیرد. аксияи кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии